I prepared a couple of sentences in Italian, and I have lots of stuff to translate it into Bulgarian, so I'd like you to translate that to everyone, and then sit down and change places with the lost stuff, and we can kick it from there. Allora, il testimone ha detto che ha preparato un discorso in inglese con alcune cose già scritte in italiano perché ha paura che io, insomma, filtro un po' di quello che dice. E c'è il mio amico che è pronto a tradurre anche in bulgaro. Grande! Значи за нашите български гости, кума иска да каже две-три думи и имаме също преводачи за на български, защото мене не ме... Аз не ставам, защото се притеснява, че ще филтрира малко речта. Grazie per traslare. E la Gatoria sa brevoda. Ero un po' preoccupato che tu non traducessi bene e per questo ho preparato alcune frasi in italiano. Per favore, scusate mille per la pronuncia. Mi chiamo Tilo e ho l'onore di essere il testimone di Victor. Ho incontrato Victor 5 anni fa quando studiavamo insieme negli Stati Uniti. Oggi vorrei raccontarvi un paio di cose di un intelligente, dedito e soprattutto bel ragazzo. Ma aspetta un attimo. Paura dopo questa affermazione. Aspetta un attimo. Oggi non parliamo di me, ma di Victor. Здравейте, казвам се Тил, също аз към Владо, но шанс. Казвам се Тил и имам честта да бъда кум на Виктор днес. Срещнах Виктор преди 5 години и двамата учихме САЩ. Бих искал да ви кажа няколко думи за един човек умен, грижовен, отдаден, красив. Но стига толкова за мен. Това е свободата на Виктор и трябва да кажа няколко думи за него. Shut up! Prima di iniziare vorrei essere sicuro che tu abbia fatto alcune cose e per favore rispondi di sì se le hai fatte. Ha ringraziato il papà di Elena per averti dato sua figlia in sposa? You better say sì! Non l'hai fatto? Non so proprio che tu abbia fatto. Mi sa che gli hai promesso una macchina in regalo? Un rottame! Inoltre, spero che tu abbia ringraziato tutti per essere venuti oggi a celebrare con voi due. Spero però che tu non abbia promesso a tutti una macchina. Un rottame! Infine, spero tu abbia detto alle testimoni e specialmente alla sposa che oggi sono meravigliose. Se no, lo hai fatto sarai fiero di farlo io. Signorine, oggi specialmente siete stupende. Invece tu, Victor, ti ho fatto peggio di così. Anzi, diciamo molto peggio. Преди да започна, бих искал да се уверя, че ще си направя правилния избор, така че отговаря и задана следните въпроси. Благодарим ли на бащата, че благослови прекрасната си дъщеря за съгласието да се омъжи за теб? Нямам представа как си успял, но кола ли му предложи нещо? Да, подкуп.
Също така се надявам, че си благодарил на всички гости дошли днес да празнуват с вас двамата. Надявам се, че не си обещавам на всички хули, както предложи на мен. Не. И накрая надявам се, че си казва на шаферките и особено на булката колко зашеметително изглеждат. Ако не си, бих искал да поема тази роля и да го отбележа. Дами, изглеждате просто невероятно. Колкото до Викторе, виждал съм те и после. Много после. Come ho già detto, ho conosciuto Victor per la prima volta quando studiavamo negli Stati Uniti, così come Jacques, Simon e Jacques, Simon e Thomas. Vorrei inoltre dire che parlo anche a nome loro. Ci siamo conosciuti la prima settimana e abbiamo iniziato subito a frequentarci e la maggior parte del tempo la passavamo sulla terrazza del bar del campus. Per noi questa era la parte più importante del nostro programma studio. Abbiamo trascorso fantastiche esperienze insieme. Molte non me le ricordo. Ma dalle foto fatte o dai racconti di amici sembra che ci siamo divertiti. Както вече споменах, срещнах Виктор за първи път, докато учихме заедно в Щатите. Също както от няколко момчета, които са днес тук. Жак, Саймън, Томас. Бих искал да кажа, че говоря от името на цялата група. Още от първата училищна седмица всички ние прекарахме много време в общежитието. По-що време на балкона в бара на общежитието. Но сякаш това беше най-важната част от обучението в чужбина. Не е част. Имахме някои страхотни моменти. Всъщност не мога да се сетя за нито един. Затова правихме много снимки и имахме приятели, които да ни разказват историите след това. Quando hai chiesto ai ragazzi come hanno conosciuto Victor, Simon ha confidato alcuni interessanti commenti. Simon mi ha descritto così come ha conosciuto Victor. La prima volta che ho conosciuto Victor Mitteff è stato nella jacuzzi della palestra dell'università negli Stati Uniti. Indossava un costume a mutanda bianco, così aderente che non ha lasciato niente all'ima nei sensi. Posso dire che ho conosciuto subito il vero Victor. Dr. Jekyll и Mr. Hyde. Che lo vero. Когато попитах момчетата как са се запознали с Виктор, Саймън сподели някои интересни впечатления. Ето както описа първата си среща с Виктор. За първи път срещнах Виктор Митев в джакузито в сауната на спортния комплекс на университета. Носеше възможно най-малкия чифт бял бански, оставяйки почти нищо на въображението. Като добавим и водата, означава, че първи път, когато срещнах Виктор, срещнах целия Виктор. Имах преди целия. Io e Victor abbiamo girato agli Stati Uniti insieme. In Florida siamo andati a diverse parti di primavera e abbiamo fatto piccoli viaggetti nei fine settimana a Chicago. Insieme ci siamo presi un mese di vacanza e durante l'inverno siamo andati a San Francisco per trascorrere il Natale. Visto che ci attirava l'idea di un autentico Natale americano, sfortunatamente trovammo una birreria irlandese e ci fermammo. Invece di andare sul tram e vedere paesaggi meravigliosi, abbiamo passato il Natale a degustare diverse birre finendo ubriachi.
Заедно. Very much alcohol-based speech you're making there. That's why he thought you'll filter it. Probably. Заедно с Виктор направихме обиколка на САЩ. Бяхме на пролетни празненства в Флорида, уикенд екскурзия до Чикаго, също така карахме до Калифорния по време на зимната почивка, където посетихме Сан Франциско по време на Коледа 2006 година. Бяхме на Коледа. Бяхме решили да се насладим на традиционна американска Коледа. За съжаление попаднахме на ирландска пивоварна. Така че вместо да разглеждаме забележителности, да се возим на трамвай и да правим много снимки, прекарахме целия коледен ден на 2006 година, опитвайки различни видове бира и напивайки се лошо. Dopo essere ritornati dagli Stati Uniti, il nostro gruppo di amici è rimasto sempre in contatto e ci siamo incontrati molte volte in diversi paesi: Austria, Germania, Repubblica Ceca, America, Spagna, Francia e Italia. Tutte le volte che si organizzava di incontrarci, Victor c'era sempre, perché senza di lui non sarebbe stato lo stesso. След като се върнахме от Щатите, продължихме да поддържаме контакти, срещайки се в много страни като Австрия, Германия, Чехия, Щатите, Испания, Франция, Италия и много други. Където и да организирахме събиране, Виктор винаги беше на линия. И нямаше да бъде събиране без него. Quando ho deciso di andare a studiare negli Stati Uniti, il motivo principale era di crescere professionalmente e incontrare nuove persone. Eccoci qua, dopo 5 anni in Italia, ad essere il testimone di Victor. Con lei ho creato un profondo rapporto di amicizia e so che ci sarà sempre quando avrò bisogno e che mi farà ridere nei momenti difficili. Grazie Victor per essere un vero amico, fedele e unico. Когато кандидатствах за обучение в чужбина, изграждането на международна професионална мрежа беше една от основните причини, която посочих като лична мотивация. Сега, 5 години по-късно, се срещаме в Италия, за да станем свидетели как се жениш. Не изградих професионална бизнес мрежа, но открих страхотно приятелство с някой, който винаги е на място, когато се нуждаеш от него. Размивайки те, прекарвайки добре заедно, истински верен приятел. Благодаря ти, че си такъв страхотен приятел. Prima che Victor mi chiedesse di essere il suo testimone, sapevo solo 3 parole in italiano: pizza, vino e amore. Penso che questa sia la ragione che qui l'Italia è conosciuta. Buon cibo, buon vino e ovviamente tanto amore. E devo dire che proprio così il cibo e il vino sono eccezionali e c'è tanto amore nell'aria. Преди Виктор да ме помоли да бъда негов кум, знаех 3 думи на италиански: пица, вино и любов. Предполагам, че това е стереотипът, с който Италия е известна. Добра храна, добро вино и много любов. Длъжен съм да кажа, че изпълнявате стереотипа много добре. Храната и виното са изключителни, има много любов и таеща във въздуха. Grazie Lostov. E Blagodoria. Vorrei invitare tutti ad alzare i bicchieri in onore di Victor ed Elena. Vi auguro un futuro luminoso e felice come questo importante giorno. Бих искал да вдигна тост за Виктор и Елена. Нека тяхното бъдеще бъде светло и топло и щастливо, както началото на техния брак днес. За Виктор и Елена.
Salute, na strade, a Victor ed Elena. Jacques!